Assalamualaikum akhi. Assalamualaikum ukhti. Saya Akifa, anaknya Pak Ismail, yang cantiknya 2 kali sehari. Betul apa betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijau-hijau daun sawi, daun sawi jatuh ke kali. Mentang-mentang saya bukan anak Pak Jokowi. Jawab salam saya, kok lemas sekali. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan juri yang terhormat, nanya selasura selaku angkai hadere pada loni main dari pataraka tanra asukurukat dan rigang kata lauri sisera jannah fongallahu ta'ala puang iye malebangnya pamasena baik pamasa di singang waktu masagena onco pasiha angka mau bonoreki umur malampe gangka nangka mana mekiringa-ringangnya kajeta nai selai bulu tudengata dan nia nai selai toi jama-jamata degagalai sengadina haderegi peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Salawa andrenge papas salama masari ali malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iye menjadi uswatun hasanah, akka corong madeceng sekaligus sebagai rahmatan lil alamin. Pamase laur sininna alangi. Sallu ala nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tandana anak madecengi. Niga melo mancaja anak madeceng. Narek komelo ki mancaja anak madeceng disemo ke tanda-tandana. Maka dan Allah Ta'ala rilalana kurang malak dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat. Shadaqallahul azim. Dilalana iya ya malak bina fangallahu ta'ala najelas kaki tanda-tandana anak madecengi. Nomor siddi yu'minuna billahi wal yaumil akhir mata pekir fangallahu ta'ala nan niat sori monri. Contohna lai walai sifat peturun nuwe harus yakin maka dengan fangallahu ta'ala si mata tuluki poleri sininna susata. Aja negara-negara cek demi tapoto melo bunuh diri. Na'udzubillah min nareko angka tau makoro berarti wak di mobe yang kita nak tepatna. Nomor 2 wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Masuru di decenge dan nia mapisang karijae baik untuk tolenge lebih pa lau realeta. Nomor 3 wa yusari'una fil khairat. Lepas pari-pariwi decenge
anak madeceng. Jadi kesimpulanna angkat telu tanra-tanranna anak soleh iya rega anak madecengnya. Nomor sidi matepek kirpong Allah Ta'ala nania sorry monri. Nomor 2 masuruh decengnya nania mapisang karijae. Nomor 3 lepa peri-periwi decengnya. Narimakan naro lo ni me kamilo doang ripong Allah Ta'ala berakna pancadi ki anak madeceng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Sebelum nutup cara maku wadika gajolo mapantung. Kalau hendak pergi mengaji bersama Ustaz Alfi. Kalau kelak kita bertemu lagi, sesungkan minta selfie. Ngambil cucian di rumah Desi. Cukup sekian dan terima kasih.